sua forete mareanga paia. Afata sideri maotou. O te whātalo whātulo tātou e kārisia e rei aso sā. Ua tātou poto whātasi e rei misa sā. O le aso sā, lona, lua se fulu le nei o le taimi masani. O le nei misa sā, tātou te whawhiaia i le alofa, ma le anga le lo tātou matai siri i le langi, lona tau si ngā alofa ia i tātou. Ia, tātou momoria le nei misa sā mo tātou malava. I would like to offer this mass in a special way. As a Malele, her birthday today, 7 years old today. We ask the Lord for blessings and the graces that he may need in his life. Ia, tātou momoria le nei misa sā mo tātou malava. E iai tain tātou te toi lalo ai tātou sotanga. Mare atua, mare tasi le isi. Tātou te ore atu le atua lona alofa mai. O te tau, i rea tua leo na ne mana uma. Ia alofa mai te tātou rea tua reo na re mana uma, ia whamangalo tātou mai tātou angasala, matai tai tātou reo la whamamau. Oh,
mātou tatalo. Le atua e o mātou tama. Pe soasoani mai nei e mātou alolofa i ate oe. I mea uma, mai a siri ai fo i e lo mea uma. Mai a mātou o atuai le fia ua e saunia o i mātou. Le fia lea, le mausia e le mātou mawhauwhau. O la mātou le ngane nei, e alatu lo mātou ari Jesu Keriso. Lo alo wa soifua e mapore whātasi mai mare anganga paia. O re atua e tātasi mo re whawawau lava. O le folanga, tātou te mau mai le tusia i saia e lona mata upu e 5.000. Fola whilawhilawha ai mai i le whai upu mua, si i le ono whaau le fitu. I saia e 5.000, whai upu mua, si i le ono whaau le fitu. Matua o le whaitaunga, o te au maia i lātou i lo maunga pa ia. O loo whaapea o na whetalai mai o le alii. I o outou tausia le whaamasinonga. Ma outou whaia le ami o tonu. A wā ua lata o na o mai o la uwha aolatanga. Ma le whaalinga o le ami o tonu mai a te au. Whaauau. O le upu ale ali.
E ifo atu lava ia te oele lalolangi uma. Ia lo whamai le atua ia I mātou, mai ia whamanu ia mai I mātou, ia malamalama mai a te I mātou o na fofonga, ina iei loa lo wala I le lalolangi, o le ola tanga mai a te oe inu e se umalava. Le atua ia vi ia oe elenu, ia vi ia lava oe elenu, o I lato umalava. Le atua ia oe elenu, ia vi ia lava oe elenu, o I lato umalava. Ua whai mai ele lau ele o na lava fua, o le atua o lo mātou atua lava na te whamanuia mai I mātou. O le atua na te whamanuia mai I mātou. O na matata ua I lea ia te iau turinga uma o le lalolangi. O le lona lua o Folfolanga, tātou te mau mai le tusi a Paulo I Roma. O lona mata upa esfuma le tasi, fola mai le fai upa esfuma le tasi, o esfuma le tolu, fa uau esfuma le lima, to e si I le lua esfuma le iwa, fa uau I le tolu esfuma le lua. O le matua, e le sala mo lava le atua I ana mea e fua ina mai ma lana wala au. Roma sfuma le tasi. Fai upa sfuma le tolu, fa uau sfuma le lima, to e si I le lua sfuma le iwa, fa uau I le tolu sfuma le lua. O le nei, o ofa iatu, o tasua I latou, ina ia latou pa u. Awa nei whapea, a o la latou ang sala, o ai leola inu ese e whaatupu ai lo latou losi losi. Wa o te whai atu I atu tau o nu ese, wa o au la apostolo nu ese, o te vivii I lau whaiva. Sila lua suma leiva. A wa a whai wa maua le lenga e le lalolangi,
ina ua la fo ina i lātou, pe whapewhea lo lātou aminga. E le o lola ea lea na e uoti. A wā whapei o tō foi, sa au tau le whaalongo ana mua i le atua, au le nei, wa alofa ina o tau o na ua lātou le whaalongo. Whauau, a wā ua punitia le atua tangata umalawa i le le whaalongo, ina i alofa ina e ia tangata umalawa, o le upu ale alii. Salamola wale atua iana mea e whaina, mai malana wala o. Ia whatasina ni ma Tele fatua tua. O maliwese Yesu le mea no o atu le oia le lauile le turo masaitonu. Fau te foi o le fino kanana o sau mai le alawa i tū. O alanga mai a te ia le ari ia le alo tamit. Ia alo fa mai a te a. O le anga lawa lau tamateine le te moni i wa iai. Aua le aise upuna ia tani atu ia te ia. No mai e leo no so wa ai oi mai a te ia u whapea mai. Ia tu ina atu ia te ia e alu. O wā ua mulmuli mai o ia ma alanga mai a te i tātou. Au atani atu ia u whapea atu. E le au ina mai au e nisi. E tau lawa le maa moel a inga u isara elu wa leiloa. O na sawele o ia wa ifo ia te ia u whapea mai. Lea ni ia e fisosoani mai ia te au. Na tani atu le o ia, e le te tau na awele me aia le whanau ma lafo e uni. Na whai mai le o ia lea ni ia, e moni a oe. E ui lea ua aia uni o momoi mea ua pa ui lau lau o lato taula. Na tani atu le o Yesu funai, ua tele lo whatua tua e peo lo manao. Ia whapea lawa na whaia ngā te oe. O na malo lo ai lea, o lana tamateine i le lawa i tu aso. O le talele i ole ali. O whai taunga o le aso, e wha manatu mai ai, iai tātou, e wha pēa. O le whātua tua o le, nā le se langona, ai o se filifilinga. O se filifilinga tu mau ai pēa, whātua tua, wha moi moi. Le whai taunga lona lua, ua whamautinoa mai ai sangato Paulo. Ia i tātou e whapea, o mea alofa, ma le wala au,
Ale atua, e le mawhai o na toe wha lea o ngaina. E le mawhai o na suia e wha lea o naina. O lo wha alia i le tala, o le tala le lei. Le whātua tua mataina i le whawhine kanana. E uina tēnā matu ese o ia. Ai le saia whaawau pia lana talosanga. Ma whaalango-lango i le mana ma le alofa muti vare o Yesu. Ia whaapei o ia. Ia tātou tū mau pei le whātua tua. E tūsa lava pe whiangai ma wha whitauri. O le mea siri. E wha sauina mo i lātou. E tū mau ma le whātua tua ma le nau tai. I le manuia, fia ma le whaamari e ina e le ausia i se taimi vave. A e le ala i tau mawhainga whai pea ma le whātua tua ma le māluelua. O le tū mau e le nao ono sai i lui tau. Ai o le tupu ai foi e ala i na tūlanga. O lea aua nei fiu pe taua au miti. O au mafutanga po lou whātua. Ia au pe aona a ngai i luma. Aua o le tūmau e tātou tūmaua ai mea siriua saunia le atua mo i tātou. Le suafa re tama, ma le alo, ma le anganga pa ia. Ia tātou tūtulai, tau tino atu o tātou whātua. O te whātua le atua. Ia tātou ta tālo le atua, mea uma tātou te mana uia. Ia tātou tala siale te mapa ia, hope leo sumarwha, ma o nauso aki e pikopo uma. Talo foi mo le whaao lo tātou e ka le sia i Samoa nei, lana fionga aki e pikopo mo sese vito li atui. Le au tau langa, le au na whawoto, ma i lātou uma ua whoina o lātou soifua, i le wheau malana ngā luenga. O lā tātou o lenga le i le li.
Ia tātou talasia se file mu le lalolangi atoa, ai mai se tatono si o tātou atunuu, tatono nuu, e ka le sia, whapea a ingo. Ia iai le file mu moni mai le alii. O la tātou o lenga le i le alii. Le ali e whaafafonga mai. Ia tātou tarasia tupulanga taravou si o tātou matanga luenga o whamoemoe maranga atu I fiti ina ia fo I mai o iai nisi e fio fo ina mo ngā luenga a rea tua. O la tātou o lenga rea I le li. Le ali e whaafafonga mai. Ia tātou tarasia I la tau o maua I mawhitianga tino, mawhauwhau, mareanganga, ia alofa le atua foa I iai ni mawhauwhau le lei. O la tātou o lenga rea I le li. Tātou talo mo I lātou uma o loo whātau solia I mau tangasingasi, whapea tutono a inga. Ia lofa le atua, pa I ane, pa ifo na amamana ma whaamalo I a te lātou. O la tātou o lenga lea I le ali. E whaafafonga mai. Tātou tau sia fo'i le upa fola, ua launga ina I lana au auna I le nei tae au. Ia vea mata I ala e saisa ina ai o tātou loto, I le malama mai lana fionga. Tātou toi o lenga lea I le ali. Mātou te ore atu nei mea uma, e ala ia keriso lo mātou wari e. Night.
Ia tātou te tālo rea uso e, tale re tātou taulanga e rea tua, le tamai ona le mana uma. Ia tātou te tālo, le ari ie tali e lato, la mātou taulanga, mai avea, Fasua ina paia o mea lofa, mai le momoli ngatu o mea, na e whai ina maia I mātou, ua mātou maua I le mea lofa o la ula wafio, o la mātou renga nei, I le suafa Yesu lo mātou ari. Fatasi de arima oto. Ia fatasi o ia maloa mama. Ina sia ia oto loto. Ua matasi ia ina sobi peoni. Ia tato fa'afetai Lilo tato atua. Le tamae o la mātou matanga lueng malo mātou wha o la tanga. I taimi umai so se mea le whaftai ati ate oe. E ala ti loa lo pleina Yesu Keriso. O ia ore upuna whai ai la langi atoa. O le whaana na au ina mai tongi o la I mātou. I le mana o re anganga pai ana tu tangata I ma whaana o mai re tapo o Maria. Molo mātou manui ana talai ao na ilunga o re koluse. Na whao matia e re o ti mawhare mai re to e tu. O le nei le awa na whatau nua I alof na ngalo, mamanu malo ai a moe se nu upa ia. Ma rea mātou te awa I whatasi mangenu, ma rea upai ai whailo atu lo uwi inga. Mātua pai a lawa o re puna anga o pai a uma. Ia awina mai lo anganga whapai a ni mea lofa. Ina ia vela atou moi mātou o le tino. Ma re totolo mātou wari I Yesu Kiristo.
Aore tu ina tu ia i re oti. O se oti na ia tari ai lona lava marie. Na tango ia re areto. Mamati ia lona uso ma re whape atu. Ina whetango fia ia i o tō uma. Ma ai ia i lo tino re reo re fo ina atu mo utou. Ina ua mai are tau mawhatanga, na tango ia i reipu, na toe watu e ia te o re whawhitai ma re viinga, na tua te reipu lo nā uso ma re whape atu. Ina whetango fia ia i o tō uma, ma whiinu mai ai, o re ipo re nei lo toto, o re toto o re whiainga fō ma re whawawau, o re a whamaringi na mo tō ma tangata uma, ina ia whamanga loina i anga sawa. Ia o tō whaiare nei sauninga o re whamanatunga o au. Le mistero de fatua tua. Whamanatunga lona mari umolona toitu, mātou te momori ati ate o ere te mai, rene iare to ore o la marene ipu o re whaolatanga. Mātou te whawhitai ati ate oe, ina ua e aloa ia i mātou e tutu i lo luma mau au nāti ate oe. Whesoa soani mai e mātou, oe ua mātu whaanga i re tino, ma re toto ke riso, ina ia whātase sia mātou re mawhitanga e tasi, e re anga pa ia. Reari ie manatua lau e kāresi e laulangi atoa, ina e mātou ola, ia lofu whātasi mareo se fulu mari whālo mātou tamāpa ia. Mō se vitoria tui lo mātou ake pika pō mare i tu ainga sā uma. Ia e manatua mātou sa matua whāwhine, ua fwoi atu lo lātou mālolong mari whāmoe moe re toi tu wae. Ia e tari e lātou whātasi matangata māriri uma i le mālama lau a whio. Ia alofa mai te mātou malamu. Ina e mātou au ngā mātou te awai whātasi reo la whāwawau. Ma māria re tina tāu pō rea tua, whātasi mā apostolo. Ma rea au pai a uma. O e na whātino ina lofi na ngālu tupulanga uma. Mātou te whiawiwi ma whāne nei whātasi mai lātou i lau a whio. Ia lātu lo alo, Iesu Keriso. Le tamama mana o na e whātasi mai ana i a te ia, i re mawhutanga reanga ngā pā ia. O re vinga mare mamalu ato i lau a whio, i re whawawau lava. Tātou ta talo, ma re whalangalang o re te mai upanau mai re whaolai ai tātou.
mai le ngauma. Ma mai e mato le file mo mato aso. Ulo alofa boti boti bare. Pasa mato mai le angasala. Ma pui pui mato mai tunga lunga uma. O a mato fa tatari at marfa moi moi fie fia. More a fia malo mato fa ola Yesu Cristo. Yesu Cristo na fai atu lo au apostolo. O te tu ati ate o to lo filemu. Lo filemu o fai ati ate o to. Awa nei sila mai ai mato ang sala. Ai le fato to la we karesia. Mai au mai ai mato le filemu. Ma le taso lo malo. De au ai soi fuai mo de fava bau lava. Ya te o to tu mau le filemu o de ari e. O le reire tamai māmoe are atua are ave se anga sala are lalolangi. Manui ai lātou wawalauri ai lana tarisuanga.
Ia tātou ta talo. Le atua o le angalofa, i le nei sākara meta, ua whaia i mātou o tāsi makeriso, i awea lo mātou sanga fōringa, ia te ia i le nei o langa, maala mātou te maua i lona mamalu i le langi, lea e soifua ia mapure whātasi mau e mareanga paia, re atua tātasi more whawawau, whawawau lava. Ia whātasi reri mātou. Ia whamanui autou re atua re ona re manauma, le tama, mare alo, mare anga paia.